Kibale einirwariro rimwe lyonka erya Kibale Health Center eyakana kandi obwahati eriniryo ririkubasa kushemeza n'okusyaho abantu obuhereza obumwe oburikwetengesibwa abashaho abakugu munonga. Buli district esemerere kuba eine itwakwesere district hospital baitu habwa ensahu ya government osanga nti etasoboire ku budgetingira okwombeka hamwe n'okutandikisa hospitals. Kibale nayo erimu hali ezo districts zitakatumira omugisa okufuna sente ez'okwombeka district hospital. Baitu kusaba government nti Kibale is a big district, is a mother district to Kakumiro and Kagali districts, kandi tukusaba batutere mu budget y'omwaka ogwija esente ziratuombekera district hospital. Mukuru w'ebyamagara habwa district ya Kibale James Asimwe nagira ngu obumwe nibajemeserezebwa kusindika abarwire babo omuri Kagadi, Mubende hamwe na Hoima okuronda obuhereza obubakubeire beine kuri hariho irwariro erikuru. Sanga nti obuhereza obumu obukubeire ndibuherezebwa ha hospitals hano tutakusobora kubuhereza. Haroho obuhereza ngo bakukebera endwaire n'okolesa x-rays hano tituwine abukuba titwine hospital titwine n'omuntu ogwo ali harulengo kandi obuhereza obundi obukugabwa hospitals nabo still tabutungire baitu butukuba twine hospital tukuba tusobora kuhereza abantu baitu abetwine nk'omulingo kikwetaagisa. Irwariro erya Kibale Health Center eyakana rikatanduka mu mwaka gwa 1937 baitu na hati terikahangusibwaga munonga kugira ngu ryeyingane n'abantu abururu kuhereza. Ryaitunira ya Kibale rize nihereza kumara emyaka y'inkaga. Kibale Center 4 esangibwa mu Masaza Ward, Kibale Town Council Buyanja Health District, Kibale District Nyanja County. Itururambu irwaro lino nikatani ku mwaka gwa 1937 ke irwaro ligaba mubazi liri hansi ya Hoima District. Mukuru w'irwaro eri Dr. Kasanga Kikahwa Andrew yatshoborora embera y'Kibale Health Center yakana irwaro eri ririmo kimu halibe ebikutukwataho muno nosanga nti hanambe no ituzayize abana baza kuzara batakekere nibo bayinji ngo mwaka oguhire abazalira hirwaro hano akazaliraho abana abaisiki rundi 5 kinana na bana hankumi 2 ne 2 no munana abazalira hirwaro eshi kutwoleka nti 26% of deliveries twali no mwaka oguzona zali za bana batekekire. Tukwesanga nti naitwe twenyini obulwaire ni butulema kutangira rundi kujanjazi abo okuba omuntu owakwija asemeze ibwe kandi akasanga no warwaire bulwara bono sanga niba byamahayihingana atyo sanga omuntu ondi atungire no bulwaire obundi bwakuba obwatayizire nabo. Erware eri nirukorera mu kwerarikiriza kuhango abo kubana amashanyarazi tigarukumara omubwire obwo kushemeza abakyara. Amasanyizo no sanga ngatalibaniza muno abugati twina standby power system. Solar system itwina tekusa kuturaninga katugambe na theater procedures okasanga nti nosobora kusemeza na generator nayo tumazire myaka negenda mu 2 kasisikara. Akaikaro kamukona kenyemereiremo nyinemu abana abanyakuzere batahikire okusanga hati nkono akazarwe nemezi musanju banu musanju kichweka n'abantu babayebene musanju kichweka bentu hati nosanga obuyambi obutagasa obubaine tibukubamara kweyamba. Kibale Health Center eyakana nobu erabe eine obutebasa omubikwato hamwe no kubura kw'ebyombeko ebirukumara abashahobo nikigambwa ngo nabafayo munonga kandi eki nikibasa no kubahisa za award. Gasha kwa Onesimus Turiahawe ahabwa Tayari West.